Kapitan Inteng. At damag ka no agparparang away klide ang ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo abaliti paray. Ha? Ada ka no ayan? Adda ka no paray. Yan. Idi na minsan narabe. Adda ka no limabas iyay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati ka matlaang ayan iti white lady akong kunada. Ay mamati ka paray. No adu dita ti agis istorya nga adda ka no nakita da white liday. Ha? Ay, Oh? Jakla mamati iti dayta pare. Malaksid laang no sakti nakakita. Iso, mamati ay ti salbaga paring tingay. Saan ka no mamati ti white liday tuyan? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimit Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbi dayta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itog tugawan dita nga istoryal. Adda nga rod ka no ti white liday ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho yabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbaghay. Makauma nga min dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit white lady. Di mo pa na istoryain. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita. Awanin. Anya ti ammom. Amangan nagpaisumot nga da. Uray man no puno nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan adayta ti istoryaan kumanibado. Ta mataktak lang. Awanin na. Uray sakit mataktakak meten amapan iji barangay hun. Nagkunamot ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaruba tayo, maray. Anya? No lumabas na ka no idi ijay. At damay sa ababay, ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakkel abaliti, ang nakatalikod, kin ati dog ti buk na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igit ti kalsada, ang nakatalikod. Kasta? Ningay kwarog, no ada nakitkita na kasta. Mga no ilusyon mo lang day tataba daw. Ilusyon. Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakitkita. Ay, nagpadanyo lakin ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamati 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, bayan yaw. Padasag man ti lumabas ijay iti rabeay. Baharing no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man ngagpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tataba daw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga adda ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tataba daw. Adda ko naklangaruday. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alam nga ron. Magnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apun ti baliti, angkal. Magnatakit din. Kasi dugmet. Ha? Makitam ti makit-kita, angkal. Anya dayjay aya. Nadag silsilaw a kandila iti asidag ti balitay. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ada white lady.
tumaray ka! Kwarog! Ay, uray na! Wait for me! Benang! Ay, na! Ay, di ka pa'y nakadanog dito ridaw ng agpukpukaw ka, intay. Pastor, na kami ka di. Kwarog! Oh my God! Ay, darasam kwarog! Ay, apay aya, anyap na pasama. Mga noong ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog, idi rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpukpukaw mo't ni inteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga min nga ada white lady nga agparparang. amangan mo't no adda di babae anatay ijay iti aksidentay. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyan. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi eh. Guri-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko idi rabi ay angkang. Saan na kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka, kwarog, di ka batbat. Angkang, umadani maninti sardam. Inton kwan, rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkang. Para lang dayjay, gurigor ka. Kasanaw, feelings ko idi rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayam samet ti nagraman kararwak gapu iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi kwarog. Naglanganak may langang kain. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahito'y katirigan na numaminsan. Sal itkit diti kastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Palikot kulakit nga raw, mabutangan ni kwarog nga agrunda. Ay kitaramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white lady. Nagparparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tanga isi ka ti kapitan. Masapul ang naturad ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanaw dito lugar tayo. Saan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamakon ka ba daw? Apay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't kung nga ipapasita, ipandagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunagmay. Sana nga agmauyong makakatawag lang katakwaraw kin para inting dirabay. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog kan kapitan idirabiyan niya. Ay agtal na ka man. Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day tang aram mo. No di mo kaya't nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi ibanan. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak ah. Na Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao. Ay, adu ti agbutang. Angem no siya, naturidak unay. Aday ta. Nasindya kong ti kandila. Itugkal ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuya. Sakto agabungot iti nagisay. Di Tuya ka nagtagdal. Kampay iday, may sak away kliday. Sige ka magnatayo lang ta dito. Dito pa. Dagijay dan na parinday.
Hagturong dan ditawi. Ay, agpwistuwa ka na ibag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsagdan kayo. Bakit? Bakaan nyo, Dayjay. The White Lady ang makikita. Dayjay man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita ang White Lady. Takanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta. Barsakan tayo dita ang White Lady. Kita man doon ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti White Lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Ha? Nagsaot yung White Lady? Lalaki. Sakit ni Badaw! Ha? Sakit ni Badaw! Hey! Ay, sus! Hey! Asit na tayo. Hey! Maripidaw! Uy, paray! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Yater aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi. Apa nga da ka dito? Si kagayam tagpampamarang a White Lady nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na giti tama ti Bato, paray. Ay, basol mo. Nagpunang amin kan kaakas dyan ka aramidem. Laklakayan ka. Yung day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw ka po iti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti Batbataw. Ay, sige ko raw. Anusan nyo man, taipan nyo ni Pari Badaw iti ospital. Anya, isak ti mangipan. Naggurigurak lang arudan ka po iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagim. Gapo iti panang batudakan ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay. Nga main masurunakan ka. Anya, Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid bao. ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuya. Jakla pagarupan. Animat gayam Pari Badong tagpampambarang a White Lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni Pari Badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga ramidan na ti kasjay. Ay, amok akayat laang ni Pari Badong ti bumanes. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti White Lady. Ay, wala niya. Kasla-kas tamay ti mapampanunot ko. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila at aramidan ti tao dito'y lubong. Talaga mo't. Ay, makapakatawa ang makapasun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni Pari Badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamat makuna alimitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka, Badong. Kumusta kan ngay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da kapitaltugan da para inting maray. Agyaman kayaw, tatabadaw. Tawanak iti Dayjay Arabi Tanuad daa. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Nga mga nwaging gaita, kit saan ka pailang nga makapagna. Naimbag ta naagasan na dagiti dunor mo Pari Badaw. Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Kadwan mo't Anya ngay nga Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nga paray. Nadidigra mo tayo. Ikare, agbalbaliw akong paray. Very good no kasta. Basta tong palam na ita akarim. Walang problema sa akin. Ay nata!
tatabadong, saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo. Ala, sapay la ko mga rod, kadi yun ul-ulitan. Ala, sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPVC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Patpatgit akabaranggayak ida. Agyamanak! Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayo. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadag iti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita, irugi tayo ti meeting tayo. Ay, una yan, nagtakalan, nagpaliwan ita ni pare Intay. Apay aya, Apay, di mo makita, ang naglumag ita ni pare Intay. na tila dildilawam. Mas laki din baboy, di pa nagkita kiti rupa na. Ay, agulimag ka man si kabadaw. Kitpod no, Mike. Kasi ano ngay, adi lumok, Mike. Anya, Kitwan, Mike. Pasig, nagkakaimas, di kang kaninda. Kumplito. Amin, kaninda. Naimbag pa ni parenting Tadaw, tikang kaninda. At daka akeg. Litson. Important nga ara. Chocolate, kinami na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. anya. Ay, bana. Kadadarayan may anapatag amitin. Kadwa may dagiti tropa ni Apo Mayaw. Anya? Ijay kami namangan para iti pangaldaw. Mabalin nga ijay kami muten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo! Ibangang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Ala, agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Awan mo gayam na angkel mo dita barangay hall ko arag. Anta na pa na naamiting, tatabadaw. Iso malagaya malumulumag kan bumutbutsaw ni parentay. Taka na ayon ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan, Uncle Mau, kit nakutaw. Kasta ka din. Why, namitan tamay sa amin tin na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grupa ababoy. Ay, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw, tatabadaw. Pudno may. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalang. Lamat madlaw yung may, tatabadaw. Anya nga kwaro ka anakan. Adamat lang ng sapul kanya. Adda, may tatabadaw. Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka nagrupa ababoy itan. Nagpapanataba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparaan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanya. Bay-bay amla ang kwaro ka na kan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kain. Ngam no aglablabais. Ay, makaraman kanya. Isu akanayon adilawan na kanipari badong talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan ka iti sanino man napapanan nyo. Awan ti pakawanam. Kanam amin. Anda, amuyo matamay sa kapitan. Na Madimat
No, jakit din ibusin amin nga ipasangod Anya? Kakaiso na nga ito da alibre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, enteng. Pakutong dyan. Gapulang itikas ta nga imbaga ni Pare Badong. Patpatsim na dyan amok, kumapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Ay, Pak! May saman pa nga anak mo dito. Ba akon ko namatan kanya kon kabadaw. Di ka kadi akong ungay, di ka kit kumano, bumakay. Anya? Pudno ba namin na may saka, Pak, mare? Gapo ta nakainom kan, nagturad ka matan nga agsao iti kasta kanya. Mayat no birngasan ka mo titibak, ka may sakan abakitan, abalasan, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadaw. Nimot ko araw, birngasan mo titi burangay. Kasi lang amin nagrup-rupa mo ita burangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy, kani burangay, tuyan. Anya baboy kan burangan mag... Da parenting kini ko araw. Anya? Anya nga ta matibir ngas ka kini maribana. Anya nga taya. Mukhaw. Gaputa under naman ni parenting. Birngasak iti tigray. Ay, sumarding ka man si kabadaw. Mapan mo ka birbirngasan ng tipadam ataw. Ay, si Katyag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kas lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sakataw. Awagan na kiden iti manaw. Kanya nga runti kayat mo ngay. Asaw, wain, aso ka tuyan. Takas kala asaw, ataul kanya. Anya? Marik, warang. Yak mata nakadakdak. Gapwede bertaka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, Maray. Maray, mabalin ka na nga idumog ka pwede tayo. Iturog ka pa yan. Katuwa na. Nay, si kamat gayam na tayo marito yan. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamila ko masakal. Parikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso anak bartak ka. Gusto ka rin, Kapitan. Ay, mabalin ka day. Maamuan day ta. No anya ti parikot mo mali. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay, pag kunaamay, di nakan ay ayat ay man. Ibaga na gawin. Manu ka ka na. Manu? Gaslak payasa. Nagsakit ni nakamukha, Kapitan. Nagsakit ni nakamukha. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka, ababoy. Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni Pare Badong? Ketuan, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta Pare Badongan? Payman. Anya ti aramidam? Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayo. Binirngasan na kanong. Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Bay, anyat pagkit kita ambi tabagin, Ay, kwa, paray. Nagleng ka ngagbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Idinto tasi ka. Kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aun. Adya. Agdamagakman, Maribanang. Anya, Maray,
Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, maray. Na, sino aburangan nga ibagbaga, maray? Ni kadi kwarog? Uwan, maray. Ay, sorry. Naigalis mo ti dilak. Nagalas mo tanday ta nga ibirbir nga siyo kanya, kagawad ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwaraw. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni Kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga ibirbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdad. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka. Ay, burak. Ay talaga ti darak iti tayo di atatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanyak. Agpada kayo nga roden akin ni Marituyang. Pag kunahan nyo matkagawad nga agpada kamay, pininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditaw. Gaputan na sakit tinakam na iti birngas kankwana ni Kabadong. Anyamot ni timbir ngas kankwana ni tata ba daw? Manok ka na, kas kadaasaw. Sa nabali ha? Tasawa namot ni nana tuyang. Masakay. Isuan na sakit tinagam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam niyaw. Nagbasit aba, nagibartakan niyaw. Ay nainteng, uray si ka nga rod, kat baboy ti awag dagiti dadumaken ka iti maliklikodam. He! Ay, makapaasar nga ron, ti aramid na dya aparibad. Di nalakit kitain dagiti matana, nakasla mata ti aul. Kasano ngay maikat ti kasta abirngas daken ka, no di mo matpadasan ti agpakutong. Nagawan lakit ang babaid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mat akapitan. Idinto ta isugit, badong itlang. Na, Danto aldaw na, hindi nag-iisa ang araw. Murek kwerte ka, tapno mayawawan ko ti sakit tinagam ka. Ngam numausawa na, agsublimat lata ti sakit tinagam kawang kain. Anyat kahit mo asawan. Lawagan man ti panagsaw. May kuidarom ni tata bataw ang kain. Ha! Makunamot abuling ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kansyaw kanyak ita agagayim ka. Ay? Katawan dak no makikita dak. Ay, sige. Idaro mo ni Paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang gail. Nasakit na talaga tinagam ka. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para tayo talagang abanag, idarom na kiday ni Kwaraw. Kit mabalin na kalatamot nga idarom no kayak na. Kanya, Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw kapagalagadan, unulintan. Mabalin na maidarom te si asino man. No agsao ka iti dakas kontra iti padam atao. wait na, saan mo't adakas tinaramid ka? Birngas lang, Mike. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apay kit din, adi nakaidarom ngay. Anya, Indaro mo matgayam ni Kabadong ken ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitim birngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kabadong. Masurunak mo't iti ibirbiringas na kanyak abaa. Buwing kagawad, tapno sumardengan na mga ibirbirngas kanyak iti burangay. Buling tikas jay. Ay, sorry ako, Arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. pangasima pare. Ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na tidarom na kanya. Diyak kaya ti maibarangay pare. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno ambaw. Nasakit tinakan ko. Gapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikatimapan ka ni Kwaraw. Ang mga no, kaya't na nga ibabawi ti darom na.
no kasaritam. Jak ibabawi ti darum ko kontrakan ka, tataba daw. Ngam ko araw, kasya nakadiya baraw. Uyawan ta. Ngapay, burangan ti panangkit-kitam kanyak, Itarum ka talaga. Saan ba't ako araw? Ang ko lang dayjay. Ida itong barangay hall ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kundi ko araw. Kalpasan, abirbir nga sanak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laing pagaraw pa may darumak para laing iti day tabanag. Ay na. Pumitin na yan. Masapul nga adalom itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabataw. Aminag abasol ko araw. Anya nga ti makunam kwarog. Pagmultak iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga ti makunam at paribadong. Ay katuwanin na paray. Surotag aming imbaga ni Kwaraw. Tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam ti agsaaw iti may saabanag ang makapasakit tinakam ti padam atao paribadong wit. Uwan paray. Tauray pa'y man kunam nga ang angaw mo lang ti isausawang mo. Wano ti ibirbirangas mo iti padam atao. No nasaktan. Idarum na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pa rin. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ko iti panang birngas mo kanyak iti babaw. Agam gaputa mo asaan la asak ti binirngasan. Ingkar kararagaw. Makasarak ka. Iti mangited iti leksyon kan ka pa rin. Ita nga. Anyang iti maalam. Paray. Pakawanan na kumaa. Ikaray, diyak tunol ulitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko paray. Nasayat mo. Napakawan kan paray. Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam ita iti pamakawan. Kwarog, pakawanan na kumamit din Barog. Sige, pakawanan kayo tataba daw. Kat punasan yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Ay, uwan Kwarog, kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbir nga wano sasawam iti padam atao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot kag. Amo kasan nga umno day taparikot mo tuya. Tapno amaw, sikatin numero 1 aparikot kaw. Parikot mo ka now, nataerak bait nga asawam. Ado pala tatiwag, no binis nga yan, tipo ka. Di ka man, oray nalaad ti kaaruba ako ng tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day tayo bagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusob asasawam. Saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din agtrabaho. Saan la aday taagtog-tugaw tar aramidam.
Ha? Addan sa ngamin leteg mo. Anya latag mo tasasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ita, litag. Ti adda leteg na. Masadaw ngagtrabaho. Ay, awan tilitag ko to yan. Dita ka manlangay. Day, apay ay. Kas lama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw ti parikot na. No amaw ti parikot ka. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Kaintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ngam ibagagting ka. Pagbiyagan ti sikap. Anya ko maday taasika, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akas la aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak antay. Igagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan paggatang ka antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan might. No anya banday ta agatangem. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka antay. Katawan dametan ti motor ka. Karag-karag kanaw. Ay, imbagla jay karag-karag angem ti awan. Oh, at datan dito'y sudat, pare. Anya nga iti aramiden tadi tao'y. Adaw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na kito yung bulbulaw. Agpay sukaday, ang makaagas na kita. Yang amu ang idisplita. Ipukaw ta, ang makaagas na kito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amu da kita tao da kito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Pero gimkitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man laangan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo, tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw. Umaluman paray, pasitan ti tao. Anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Enta bilangay, dumano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam. Ngam adamot na kay ranudan ta kadakwada. Anya nga, tiawag mo iti tawa na laka malukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay. Ang amangan no agbalat at matlakadata ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulam. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manin alisaw, ti papananta. Aglako tamanan kadag iti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mangalak ka mo iti bulbulaw. Ta mangalak may, tapno adaw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mo, maray. Kaano ka kading agbayad? Mga numabayag kang agbayad. No kumagsuswildua, ibagak akatapusan. Anong saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no, da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badong Kaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaom ko itay bigat ama pa nagtrabaho.
Nasuron kanya ket pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni badong mau. Nalaing agumura. Kailangan taman, numanutin na sa pulan tayo nagmalag, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo ang pagkwartaan, paray. Kung nagtumig king kakay, pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Saan ay ngagungit kanya nito yang kaw, numaikap iti kwarta na. Uray ti asawa. Agtalnan wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. Nuapay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat na iti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak kapanunod, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa'y ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano ang remedyaw tinaramid mo? Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. No, di mo mo't ko nangawan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakiday lutong, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat nagpaiso ba yung ma? Anya nga iti karga na ita? Ay, kita, ma. Adda tinapay, adda kapay. Adda pagkapitan, yung tubigan. Itaman pa'y pa daw. Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, ang tatakaw, ti pa nagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan ti nagpakpakasi kanya. Anye. Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangan. Sukatak ko matimutur ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kanawan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawan. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak urnong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarog nga wampay pamilya, narigatain. Day nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay. Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanan. Apay, agrup-rupa ka di amang uta. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isuasan mo niya ibagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mangamin aggungunay nga trabahaw. Ngam adamot ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyan. Nagkita kami iti may sagayan. Kat napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi jay. Intun bigat, mapan kami manay. Mapanam, tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Ano daman ng kwarta? Anya ka diti trabaho. Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakais, no saan na kwarta. Ay kumadin Ay, ang mga numay-mayat na ita pakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan day jay. Nakamilaan, kintuglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na ita nga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak ka mo Kasi anak mo tanyag paspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat lakit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalain ko araw, nung nasirib ka. Ang naawan ti amaw, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babayang gimatang itay Ay, bayan di nga girungi Tinas kay kitkimatang iti lako ta. Gimatang ng nagdamag. Sinong batak lang may iti dinamag na.
Anya nga ti dinamag na. Do tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanit nagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day di babae. Saan ta nakamaskmal? Saan ko ang mabigbeg? Magkita kami manay. Sino nga taday di babae? Isula, may dada sa lunsod na. May papanitilak lako ta. Ay, saan ta napagsaritaan da dya babae? Maglako ta kitay. Mas dawak man iti day ta babae. Kanya kumangay, ti bibiyang na, iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, way pare. Ay, naglakakit ti mangloko iti tao ako na ngay. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Intakit mga laytag, tutuma bulong ah. Paglalaukin ta. Tadtadan ta. Kanusan damad la. Arigla daw. Nagtultuloy akas taoy. Mayata pagsapulan. Naglaka trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraan. Ay na, nagrika. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Ah, Pud no, nga ilbularyaw. Kanayon met arumwar ni Badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya kanumit nga aglakaw maray. Oh, imbagman, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengan ang nakailad ijay indayaw. Napanmad nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo ah. Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asado. Pudno day tayong bagamaray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na matimbaga. Basta dita sa bali a lugar. Kuna naman. Ito'y taas si simbahan nga pwisto, paray. Ato, ti tao di tayo. sige. Tairugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunag amang tigmanay iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, taado tila may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo man yan, adwa. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examine ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas? Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan katipang manak na amay saak a pulis. Pulis? Pulis ka na. Ay. Pulis ka, ma'am. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Uray da ito'y kadwak titiliwin nyo, ma'am. Kuiraak. Kasi Ay. muro talaan kingkuana. Apay asaklaan. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa. Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay. Jak amo akas to'y gayang tibunga ti aramid ta. Ay. Awanan ti adupay asao. Ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknaka amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to, ti panakadoktal yung. Alasigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon,
Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noon laki di timang perde. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da tapno masigaw. Wala, inak ibaklay dagiti inala kapag kalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam apakalatkat. Ay wala, siyak pa'y ti kuna. Saan ko anay danon di tao Yung batik ijayan ti kalapaw. Ala, ingka nga rod alaanan. Tagaikak pa itiigid na. Wide, inakalayan ay. Kagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadua mula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na. Uray tawan mo't dagiti kaaruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mula ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti karuba. Awan mo't pakairanudan kadakwada. Kat, adamot nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ida ko nakmat. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't tintimula tato yan. Nujak agbiddaw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko ni tayo. Tabit nga idinabsugdan akit pimanaw dan. Ay, sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao tinairanaw. Sino nga tati akin kaldaing ti may nangan? Ay sinalbagkit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Makitak lang nga dapay umay akalding di tao. Jaklamon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag di ata saan da nga inibos. Nakitam ka de at ti kalding mi tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding mi. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding may. Saan da amangan iti mula? Kasta, saan da amang mangan iti mula? Weng, saan da akayat ti mula? Ruot lang ti kangkanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagi nga rod kalding may, amuda ti sao. Saan da amangan iti mula kunak tumay? Apayakas na tila nga masimang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasayat may no imbagan. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay nga masurunak. Takuna nakidin nga dakanon nakam dagiti kalding da. Saan dakano amang mangan iti mula? Anya, apay adan nanak manakalday. Kamuna alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di damo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan ti mula, no kasta? Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sabalay. Saanin tatimot agbantay taramidon ta.
Nadamag ko akinan kanu dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da matakin na namin? Rin naman ang dalaeng. Ken saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda, ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusen? Dagiti la ugot timula dati kanenda. Winang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti arabon ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kau. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya amade? Hoy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Nay, nanatuyang, basit mo tinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kalding. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulan? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat nuad da ordinansa ti barangay tayaw, anas kan amay pagod amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? Nusyak ti addamulan na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet nabangad. Di dapay agipagaw. Bayanyaw, no sumangpot ni angkel ko nga inteng, ibagak dahi tao, nana. Ay wun man kwaraw tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Inton kuan matangrak na kita kaldeng na masalama akida. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Why? Nung kasaritak tumampay na kita akaruba. Kaano nga taya sumangpot ni kapitan ta iyuman day tawli. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apim manaw. Iso atina na ibagakan ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak man ay itinatnatay. Nakapagod damot tata. Sa may sa, ibagakan ka saan akaya ti kalding mi timulam. Ruot ti kang kanenda. Ay nagsayat kiday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. At dangamin nakam dagiti kalding ko. No adda nakam da. Saan da kumakinan dagiti mula may? Nakitam ka di at ikalding ka o tinangan ka dagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam. Mawatam tata. Yeah. Maray, naku na ni kwarog abasit kanu tinyudong mo anatag takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos akalday, taado mo timula. Rason da, asaan kano akayat ti kalding da timula. Ruot kano ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpot ni kapitan, iso kumati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng mare. Imbagakan ni kwarog apadasin na akasarita. Jakam mo no nakasaunan. Nagposkol matiro panaday ta akaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta na sabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Ha? Saan ka maawatan, chief? Ilawlawag mo man. Di mo't adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapul ama ipagod ti dingway. Tagperdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitaan. Adda talida.
At datalida ka now, hanggang saan anay ipagawd. Nakabulos da, kat guyod-guyod da titalida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod da titalida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngaminto nagtubaw, masapul abantayan, tapno saan manan akanan dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa nagpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramiday. Ngamsakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubaw. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. To may nagtulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Ano bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulaw. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw apagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwaraw. Uray adu kami agpasusaw. Babain iti house. Basta tilata. Asidagak lako maditawi. Makisusupak mat iti pagsibugkaw. Ay kat anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Ayun ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaa. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak mo time, tadandanom apagsibugkaw. Warog, kasla naragsak kamot nga agrubrugwat. Ay, inak gumatang iti house, tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tatabadong itinalawa kan naunag abobon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman, saan dan aparikot ti danom no kasta? Ken may rano dak payanday. Uray ni Tata Sandraw, agpasusukmat iti danom na ijay. Ado kayo mairanod nga rod no kasta. Wanantay, isungain na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mag. Di da makita. Naibulos kumanan dagiti kalding kaw. Uray saan da makita? No makaperdi da mo titimula. Saan tamot amula? Apa ati mula da ti panunutem? Ti pan nakabsug dagiti kalding ta tinapatay. Nga uray agdadaol da itimula. Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi timula kunak manan. Agisi ka man kinte. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kaw. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Ang amita, ibulos mo manan. Ano ko ba? Nakita nga da napanandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti unag tinalawa abugan. Tuyang! Napay! Anya ti tantanawam di tatawa. Mas daawag nga rad. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldang. Ha? Kaldeng. Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin na? Agpaisot ako na, Tuyan. No saan nabulaw? Saan da napan di nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pag nakita ka, si kaabangad at haaw. Oh, apay ka di manan. Tataba daw. Tay sumangpit kamay. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Higa kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding at tumtumpaw ko na ayo? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamais dagiti sinalbag a kaldeng? Ha?
Gunggo natin sinalbang nga aking kalding Ah. Kasi pa'y ti kalding. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mau? Dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutin nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingon nyo. Ala sigay! Didamon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fergie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.